Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün dekabrның 13-i Cuma akşamı günü. İşgal etilgen Kırım'nın Çanıgar keçiş noktasında dekabrның 12-sinde Ukrayna vatandaşı Kırım Tatar faali Edem Bekirov tutuldu. Kırım Tatar halkının Milli Meclis reisi Rifat Çubarov Facebook sayfasında haber etkenine göre Edem Bekirovga Rusya tarafından tayinlengen advokatның oğunda kabatlaf seslendirildi. Bunun ile yazı kalanı vaktında Edem Bekirov kun içmek gerek olgan ilacılarının çantası o ketken maşnay davcısına kaytarılğanı hakkında bildirildi. Milli Meclis reisinin muavini Nariman Celal Facebook sayfasında sınırlama tedbiri bugün Kreml nezareti altındaki Akmejit Kyiv rayon mahkemesinde ilan etileceği hakkında haber etti. Hatırlatamız, dekabrның 12-sinde Edem Bekirov kanunsuz surette ilhak etilgen Kırım'a kirgen vaktında Rusya'nın maxsus hizmetleri tarafından tutuldu. Kırım'a o 78 yaşındaki anasını ve akrabalarını ziyaret etmek için yol tutaydı. Donetsk vilayetinin işgal bölgelerinden 13 mahkum Ukrayna'nın ceza icrası hizmetine teslim etildi. Ular cezalarını Ukrayna nezareti altında olgan topraklarda çekmege istediler. Boqta ombudsman Lyudmila Denisova bildirdi. Episi cenk başlamazdan evvel mahkum etilgen edi. Avuşturuv sındırılgan yollağı yanında Novatroitske keçiruv noktasında olup geçti. Tunevin ise işgal etilgen Lugansk 42 mahkum avuşturulgan edi. Episi olup ombudsmenge mahkumlerden avuşturuv hakkında arizalar benge kadar geldi. Ukrayna episilerini kaytarıp almağa hazır ama şimdiki vakitga kadar işgalciler buna yol bermegen edi. Yanı kapı bokserinin esir komandanı Oleg Melnichuk Rusya'nın kanun koruyucu organlarına şartlık etmekten red etti. Boqta Facebook sayfasında denizcinin advokatı Edem Semidlyaev haber etti. O imaye altında olgan Oleg Melnichuk'nin Moskvadaki Lefortovo taqiqat tevqifxanasında көрішкен. Bunun ile Melnichuk Женева şartnamesine göre cenk esiri olganını ve kendisini kabatlı tanımağanını bildirgen. Bundan gayrı Semidlyaev FSB xadimleri ondan taqiqat, malumat bildirmezligi hakkında vesiqani imzalamağa talap etkenler. Advokat bundan red etti. Noyabrның 25-inde Kerech boğazı etrafında Rusya maxsus hizmetleri Odessadan Mariupol limanını yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve yanı kapı bukserine ucum etip olarını zapt etti. Avropa parlamentinde Rusya gemileri için Avropa Birliği limanlarına kirebilivini kapatmağa ve Şimali kelihasının kuruluşuna lahu etmege teklif etildi. Boqta mebüsler tarafından kabul etilgen kararda yazıla ona 433 mebüs reberdi, 105 karşı çıktı da 30'u betaraf kaldı. Vesiqada eğer zapt etilgen Ukrayna denizciler azat etilmese, Kreml'ge karşı koyulgan sanksiyalarını sertleştirmege teklif etili. Ayrıca kararda kaydetili ki Ukrayna'nın rolü Avropa Birliği'nin energetik teminatında gayet emniyetli. Şimal akım eki ise Avropa tehlikesizliği için haflı olgan siyasi leyhadır. Varşavada Sentsovga kul tutmak için aksiya geçirildi. İştirakçiler Polonya'daki Rusya'nın elçihanesi yanında toplaştı. Olar Kreml'den Rusya'da işgal etilgen Donbas ve Kırım topraklarında tutulgan episi Ukrayna siyasi mebüslerini azat etmege talap ettiler. Aksiya Save Oleg Sentsov kampanyası çerçevesinde geçirildi. 2015 senesi avgust ayında Rusya mahkemesi kanunsuz surette Oleg Sentsov'ni terörcülükte sahtı ve uydurma kabatlardan 20 yıllık şiddetli hapis cezasına mahkum etti. Cezasını mahkum Yamalo-Nenetsk muhtar bölgesinin Labıtnan yeşerinde ala. Tunevin dekabrның 12-sinde Avropa parlamentinde Sentsov Sakharov adına fikir serbestliği mükafatının takdirlendi.
Тереза Мэй Буюк Британия баш назиры Виамофазакер фирқасының ел башчысы вазифесінде қала. Мебеслерінің чоқысы она қол тұтты. Риберов гезле шекілді кечірілді бұндан сон. Елді вамында ешбір кемсе она ишанчсызлық вотумыны башлатып оламас. Озы баш назир оны истифаға йолламақ девлет менфаатында олмағанını білдірді. Кеченлерді Муафазакер фирқасын 48 мебюсы баш назирге ишансызлық аққында ресми аризалар язып берген еділер. Себеп оларының фікіріне көре баш назирінің Авропа бірлігі еле Брексит шартларының аққында келешкені қабул етілмес. Украина президенті Петро Порошенко Авропа шурасының президенті Дональд Туска Кереч боғазындаки истеляға алақалы шақасларының ве Русия гемелерінің жедвеліні берді. Бұл Брюксельде күрішу вақтында олды Порошенко Русия бөйлекі бәрекетлерінен бұтунлей азағден азының акваториясының ишғал етмеге тұрышқаны ақында тариф етті. Украина президенті Авропа бірлігі елбасшыларына Русия Федерациясының тыджавузи әрекетлеріні такбих етмеге сербест гемеджелікнің яныдан құрылмасыны талап етмеге 24 эсірден жыны азат етмеге ве Русияге қойылған санкцияларының мұддетіні ұзатмаға чағарды. НАТО миссиясы қарадыңызды ава бошлығы ве діңіз мейданның телекөсізлігіні көзетежек. Итифақ бөлгеді өзме взелеріні арттырajaq боқта. НАТО баш кетібі Йенс Столтенберг Украина президенті Петро Порошенко еле Күрішовден сон білдірді. Бұның еле итифақ Украина арбейдіңіз құветлеріні де арттырмаға ярдым етежек. Шу жүмледен бұл сененің сонуна қадар Киевге құров баға үшін тешіхат берілежек екен. Түркияде тез юрген трен ве локомотив чатышқаны нәтижесінде 9 адам әлі қолды да 47 яраланды. Трен Анкарадан Коньяға кетеді, 2 вагон рельстен чықты. Бұл там ярасты кечеті тубунды олды. Кечетінің бір парчасы дағылды. Боқта ерлеме мұрлар хабер әтті қаза ярынды кемлер, қанун құруйжылар ве құртарыжылар чалышалар гоноллелер адамларға вагонлардан чықмаға ярдым етелер. Елжуларының чоқ осы мадени парчалар тубунды қалды. Құранда үшін байрам комедиясы кинотеатрлерінде Миколай Сергузештілері Украин фильмнің костырылығы башлана. Режиссер Семен Гауров Карпатының бір шерінде тек башына қалған эки бала аққында екееті. Азиз Миколай байрамының арфесінде апансыздан оларға мұсафирлікке масал Қартбабаның киімінде қырсыз келген. Генч қараманлар оның еле көрешіп, ақықы Миколайға ярдым етелер. Фильм Украина Девлет киносы дестегінен чықарылды о мемлекетінің 146 кинотеатрында көстірілежек. Злегка кримінальна, сімейна комедія. Құрметлі серджелер, бұл дақиқаға бұл сонке хаберіміз әді дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз сақлықнен қалыңыз көрішкенде.